golte hok sei kumar movie so isei pedwin sei yengu hitin tunia isei di yong hi thusim ta hin KESARI akiti hichi thusim hin 1897 kuma British ten India ana to phalaiwa Sikh regiment ho 21 jen a hiwin ama ho hin Afghanistan te mi sangsom fal an kidel piwa ahin ho ana chano hi Sikh regiment hola isar singki tipa hi hawaldar khadahin ina sei bangwin Sikh regiment halang ipi regiment hong le British no yana na to na layu he nikhat hi isar sing le alloy ho him British officer ho patrolling a chi pedwin Afghanistan te hin nungmei khat hi thading atiwin a hin kaiwin he hichinu mei nu hi anu le pan hunama mi dang to na ki chen sa ji wa chu anazam do gut le amat kha o he isarin zong nu mei nu chu hu do ding ati le Lawrence ki ti British officer pa hin imacha lo hin I lo na wa hi poetin ada thlaguta ve Afghan ten zong nu mei nu chu aga sat gol wa hi le isar zong hin ave zo pon mei puma hin kapan tai achang se apan jing ding chu aloi hon zong agul lo jiwin isar hi hin ki thopi kirwin Afghan te chu kap wa hi le Afghan te ma hi mi hlom hle jingwin anazam gam ta ve isar the hon athu ngai lo jin a officer pa Lawrence hi alung ahang hle jingin hi nikhat hi isar le aloi pa gulabo hi akichim thlonin akidai dai thlonin a hi a hi le Afghan te hin a hin kap kha ki ta ve Afghan te hin phu hung la kit goro hi hin la Sikh regiment ho zong apang kirwin akikap to pi kirwa hele Afghan te himi tam ta chi pharwin azam ki ta ve British commandant officer pu hin apa chle jing in hi hangsan ta pan ji wachun hin la isar hin ama sa su khil na an nei je chun duty post so ma hin transfer an boltawin amun hi Saragari fort anakiti Saragari fort a hi imacha buina them ana ji pon ke kap to na zong anom khalowa he aji chu hi che duty post mun hi duty post lailung ta na hi jin thule la ki thot to na duty post abo hi ana mano hi hichi ji chun sipai tam ta ngai lo jin isar sing puma hin 21 Sikh regiment bo ana koyu ve isarin zong ada hlama sanga chun Lawrence in ako phein India te hi mi mei doi ta na hi win British so zat bo na hi ove atpa isar zong duty post tha pa Saragari choga hluna hi le sipai ho chu forma ki von be se zong lo a cha he akitel sawin nom te nen ki chim jing win he sipai hon zong isar chu amu mu pharwin line hena ki golwin isarin zong a hil tai nang hoin Sikh mi te na sumin se ove ati tu a hin ki del diu hin na ki nga alo diu he chuting le hap ta khat zong bu na ngol diu hi ati pe tai zana hin sipai ho hin in ko te ngai thei hle jing win abang hin azi acha angain abang hin anu angain a he nini lang chu an angol hitan alel hle jing ta ve isarin zong ave an hi le alung sin aman zong angatai sipai ho hi isar chunga hin alung hang thei hle jing win isar hi British so mong hi ati uwin a hi hichipet ta chun akuk men pawin sipai ho cho seipin nang ho go in bu na ngol hi poi isar pau isarin zong bu angol hi ati hichi phar chun sipai ho zong isar komina chewin ipidinga nang sanin bu na ngol ham ati aga do wa hi le kaloi chapang hon an ngol wa ipidinga ken bu ka ne ding ham ati pi tai hichilai thu a sei hi de hle jing na hi aloi ho zong akipa hle jing win ama hon zong nom ta chun khom ki ta ve Afghan langa lamkai khat saidula ki tipa hen meeting agong ta no tribal mi te lamkai ho ni zong hi ako tha e aman zong sein tua duty post army ahlom pena Saragari a ho 21 Sikh bo ong ven chiholoi ku attack leo hen 2 hours ai chai yeng diu hi I chai teng leo adang ho zong iga bol ki thei hi atita ve isar le aloi kha zong hi aum na komwa Afghan kho khat hen a chewin a hi le go thlang khang dong ki ti mo povin te si chapang ho bo aumen he khosunga cheng ho chun ho in a dei hle jing win isar le aloi pa zong hong ki le lang phaden aloi ho koma sei le aloi ho tamzo he nom pove azingin isar zong a chen aga ki thopia he le aloi ho zong chu hong ki tawin ho in cho sado ta ve isar le aloi ho zong hin thu a hin mutawin nang ho ana kining phadom win Afghan te hong diu le kilome a hin ti pe ta ve isarin zong mun chum chu aga ven hi le koi macha Afghan kiti amu lo pharin lungmong te na umtai in la kining lovin Afghan te drum hung ki vogi cho zatawin ama hon zong aga vet wa hele mi khat nunga chun sang som lang hi ahung ki zot ta ve alam kai pau saidula in zong isar te ho atho ma diwin ama salanga nupi khat ana hu do chu ama ho masang tin aga that ta ve hichipet ta chun British officer ho akonin message khat hung ki tan aman zong aga asimin ahin sei do tai
saragiri fort chu hinda hlawin lang hung zam tawin azi chu Amelma te atam wal zeng a hin ti pe we hi chi thu a za za wa chun Sikh regiment ho hi ha nu yin a hung nui ta ve ama hon zong a seyuvin British te hen mi mei doi mo mong ai he ro ham Sikh Sepai te hi azam ngai lo ti chu a het lov ham ativin anui nui yeng ve isarin zong aloi chapang ho chu chance khat apiki din azam dom nom na kisel thei wi tai azoting le bonova i thi tho tho diu hi ati tai hinla koi macha anung chon nom po ve isarong chu room sung hin aga ludin hi le aloi ho hin azam go hi sawe hi chi chu ana hilova isar hi room sunga lura gal kap dinga na satta hungki godo hi tai isarin zong gal apat na divin a khong pi chu hin votan ama sapenin Afghan lam kai ho khat chu ate ta he aga kap ma sapenin hi sipai ho zo se chu aki gu chai tawin gurmuk ki tipa kum som le ko be ba hin ama hin isar kom adong tai ipidinga British officer ten gal kap win ati chu nangin loi ho koma zam ta win ati pe hamati isarino adon budin kloi chapang ho hi i chan momonga hang san ham ti ka vet go jia ka sei mong hi ati tai hi chi thusim hi vet ka thei momong en aume azi chu ama ho hin athi diu a ki het win mi hlom chabo a hi a khiat thove a hin la nung chon lova pang diu a hi tai isarin zong abu hon pa ko ma chun nang tui homin pangin lang email ma te vin tui thum zong le na pe te te ding hi ati pe tai ahung ki kap to pan ta win hi le Afghan ho zong hin alel hle jing we khadi ahung ngai phein isar te ho duty post mun chu boma hin se a hi le Sikh regiment khadi akile thla jingi meipum kap thim ta khari Afghan te hen anei hin ama zong song pang akis selin khat hin kap jingi isarin zong a het do pharin hi chi pa cho kap tai isarin zong gurmuk chu pho in ipidinga bom se pa chu na kap lo hamati gurmuk in zong ka hin kho ami ka tha kha lo lai hin ka bol thei poeti hichi zo pharchun gurmuk in zong ama ho party a thi ho chu bang pang hin aminu aban sut pe en hi aki kap to chom khat zo pharin Afghan te hen flag kang khat a hin lap to win ki ho pi ding ati hi tai isarin zong aloi ho ko machun ki kap to hi iche sa jing diu hi jingteng la bo backup ho hung hlong ding a hin hi chan chu inan jing diu hi ati pe e isar zong chu Afghan ten a hin ko na lang wachun kheu champi ding na che tai ama holanga tui hom dinga angan se pa hen Afghan te hi tui aga don sa go tai hilla Afghan langa alam kai kha chu hungin mang ho pan pi kangai poi ti vet sa nen atui chu hung bo pi na hi alam kai khat chun isar ko ma chun sei pen saragari hi ni thla aka chai do leuton hi chi zo teng chule gulistan le lokha jong he ka chai do pai diu hi ati pe e hichi a hi nang ho zong na thi thadiu hin ke surrender ta ven ati pe e hinla khat honi macha na don pove hita ki ho lai ta wa chun Afghan langa mi ni hin bom an fit u hi isar te hon jong Afghan mi ni ama lo chu ale pe ki tawin khat hon jong i macha ging molo hilin ala over aga apan sa vin hi le alom la ta pha pharwin hichi a mi ni chu boma an to mo hi avon aga ho do le bom jong po tan mi pi tam ta jong an thitai gala kun chun hung ki kap to pan ki tawin Afghan te hen hichi wal chu su se te ding ativin kot kha lang chu hin del jing ove kot kha chu meipum to win atat win abang teng la ne win akyong bu de poi Afghan langa meipum kap thim pa sniper choi pa chun song pang hin abbe kidin isar aloi ho hi a hin kap jing tai ni le thum ham atha phan isarin jong amun ta het phanin ama jong akipadin akka ba hel a meipum long ta he kha in a po ke na thitai isar loi chapang ho jong hin lunggel khat anei tawin kot khalin ta chu hon pe win hi le Afghan izat ham se de hong lut tai ama hon jong hi chi ho chu thanei na zo se na ki tel pi tho ta we na hi le ama ho he a hlom zo him ji win alel ta we lut ding ati wa hi le a hin kap li gam ta we tu a hi isar te ho hi mi som ni le khat la mi sagi athi wa hi tai Sikh regiment ho jong hi amei chang hi hong hlom tan ama hon jong gulistan langa hin ki thopi na ga thum ki ta we hilla gulistan langa kona hichidin mun pera hung diu hi thil ha sa hi Afghan te jong chun wal chu hin phatawin a bon chawin mi thi ho chu alu khomwin a tho to win kal do jing ding atiu hi tai isar le loi ho jong chun mei chang anei kham chu ki ho mai yeng win a kap jing na lai we Afghan te jong chu wal chung hin khatleni hi hungkal do pantawin a hungkal do chu isarin pang akitel pi singe aga ave en hi le aloi agol ho jong chu athi sau jamutan aman jong i macha lo ji hedi poi ni hla lang kontali hi tan wal aning lang khat hi boma hin a hin halpo tawin ake tai
Azo na pena Sepai cheng chu isarin zong last order apitan tui hom pa zong chu Amelma te zong le tui na hop jing ding chuting le gurmuk ko maung chun message hi na thot jing ding hi chunglang an oma TPA isarin zong athi ding a ki het pharin a bets akila do in chamzam aki go sa cho akila in apan tai Afghan te hi atam hle wangwin isar zong wang he humpi ki sulung hang ahung bangjing tan atom a vela ho cha pan sat chap jing in hi Afghan langa mi khatin isar hi mei puma adda hin kap khatai ama hon zong a hla sap hi het pharin nai phevin asat kit gol wale isar zong nom di lo chamzam cho ki lap ki din apan sat ki jing e khat zong chu ban tan jing ning tia ka sara hi le chapang kum hlom cha na hi phan ki ngatai aloi khat le ni hing na lai hong chun isar ka ki thopi eti danin mei puma Afghan te cho hin kap wale Afghan te mi tam wal jing ji wa chun alo ji him chu umpon aban thaing ta ve isar zong chu kining lovin chapang ana hing hoi pa chun a oi hi hin sut pe tai hi chi zo wang chun Afghan Sepai ho chun isar chu mot phung aba sa jing ta wen chem cha aban thil leng ta ve tui hom dinga angan si pan zong Afghan akisu khawa chu tui a hop hop jing lai ten alam kai ho khanin alo laga ban tan tai Afghan lam kai mula akitipa hen isar alutom na chu aga thlapi gora hi le isar hin zong asamkil na pin khat chu hin lado in mula chu alol ta ya sut pe na tha tai hichi zo wachun Afghan lam kai masup ki tipa zong hen aloi dang ho chu sei pin koi machan Sikh ho alukan na hi na khoi lo lo diu hi ati pe tai isar zong alungmi de hin azinu aga amuin ama zong athi tai Afghan lam kai ho zong aki ho tawin iplenu hi afial gama hi tai tuwa hi Gulistan le lokha iche diu hi thil ha sa hi tai TPA achunglang hin gurmuk adin chu hin mukit tawe ama hon zong hali thoding gen theita thi sa ding ati jiwachun meya hin aga halpan tawin hi gurmuk zong chu kum som le ko ba hi wangen meila akon zona hung thlai doin aman zong Afghan leader ho khat bom chu ala pe in Afghan Sepai tam ta pumachun anathi tai saragari duty post ananga se Sikh Army 21 hi anathi tawin hichi zo wachon Afghan ten zong saragari fort chu anahal tawe hicha 21 Sikh Sepai ho hi pachan sangpen award ama hominin anapitawe kolte Thusim isei chu hi chanchui tan tin mangin zong 21 Sikh ho hi na pacha hle ding ka ta sanin hi aji chu hin khu phalwa na pangwa hin athi diu hen sa sawa na pang jing wa hi kisei hi zong le mu do thading het do thading tam ta omin video kit le idamole ki moto ki tau hi te